mitolon to romiamiar， 祈祷每一天。Mikrit ko kawas I titaanan a rumakat to rarakatan a lalan。上主引导我们当走的路。Sarikaka mapulung， 平安。Malazai kita a milayap to suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I ulit semuot 20 siwa at Jepang 24 at tusir suarsa nanay nengengen iso kako ano iraho ko maan a tatiihay a falujo ako nanay keriten iso kako a rumakat I lalan no milaotsai a orib saan。诗篇139篇24节说：求你看看我有没有狂妄的思想，求你引导我走永生的道路。Sarikakaaw, awaay ko sa ay kafana no kawas at lemak, awaay ko sa ay kafilo ningda at lemak. Saka, dengan mi hakalong kita to bikerit no kawas, ta sa ay katepar I raraw ko urib ita。上帝无所不知，无所不能，因此，唯有顺服上帝的带领，我们的生命才不至于陷入罪恶中。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, keritan ko rarakatan ako itini ihkar. Ta caay piliyang kako to nafalojoan no miso。Ato pakalias kako to masa maamaanay a tatiihay。主啊，愿你引领我在世上的脚步，使我不至于背逆你的旨意，并且能够脱离各样的凶恶。Bakani I tatamaanay a nganganutabang si Yes Kristo a mitolon。Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。